mine damer og herrer, vi er tilbage i Nyhavn. Og her boede også den danske eventyrforfatter Hans Christian Andersen i 20 år af sit liv på 4 forskellige adresser. Ja, hvis der er nogen på båden, der er fra Fyn, der lige ved rekorden, og jeg ved det godt, men altså 20 år i København, det må da også tælle lidt for noget. Hans Christian Andersen har skrevet mere end 150 historier og eventyr, som stadigvæk er programmet over hele verden. De mest berømte er Den Lille Havfrue, Den Kvære Melding og Den Lille Pige med Svovlstikkerne. Ladies and gentlemen, we are back in Nyhavn. Yeah, Nyhavn is also famous because the famous Danish fairy tale writer, Mr. Hans Christian Andersen, he lived here in Nyhavn for 20 years on 4 different addresses. Hans Christian Andersen has written approximately 150 stories and fairy tales that are still loved and famous all around the world. The most famous fairy tales of Hans Christian Andersen are The Little Mermaid, The Ugly Duckling, and The Little Girl with the Matches. And here comes once again the lowest bridge of the tour. Please stay seated and don't touch the bridge. Mine damer og herrer, her kommer Nyhavnsbroen endnu gang. Vi skal lige blive siddende, og man må ikke ramme. Tak. Ja, vi skal måske dukke os en lille smule. Vi har til at dukke noget med, okay? Here we go. Ja, mine damer og herrer, lige med at tage lidt. Vi skal lige se, hvad de der metronøde, hvad de gør, om de kan komme forbi, eller hvad de gør. Men lige om lidt, så lægger vi til inden for en af Nyhavn, så tager vi så vi har det gode tur, og vi er mange skatter. Vi skal lægge til og montere 4 trosser, før vi går med på den. Jeg må gerne lige besøge til det her overstår. Husk alle jeres ejendele, og han fortsætter i København. Jeg håber, I havde en dejlig tur. Tak for det. Ladies and gentlemen, the tour is about to end. Yeah, hope you enjoyed the tour, the many sightseeings, maybe a few of my stories. Yeah, we have to mount 4 mooring lines before we can leave the boats. Please stay on the boat until once you get the boat with 4 mooring lines due to the regulations of the Port Authority in Copenhagen. And please remember all your things. Thank you very much. Thank you very much. Please remember all your things. Thank you for Captain Carl and for me.